Assalamu alaikum. Hurmatli tuğanlar. Tangki saat 7. Eller olsa hem oygonup jumuşka orayın evde yerden alsa gerek. Ama bolsa hem jumuştan çıktım. Uyga var uktayın salayın oradan. Hurmatli tuğanlar. Eğer pamirlikçi gitti koldoğunlar gelse usul kanalga жазылып подписация болуп коюңуздар. Өзүңүздөр көрүп аткандай Араванский Ош мамлекеттик университетинин общагасы. Ушул общагада 3 жыл мен жашаганмын. 3 blogu var, 4 blogu var işte. Ошонун ар бирисинде 5-6 айдан жашаганмын. Биринчи эле Ошко келгенде ушул Араванскийде ушул жатаканада жашап ушул жакта окуганмын. Достор, кимде ким мени колдогусу келсе, şu kanalda yazılmışlar. Tamam.